table so here some aba na se di asem na aba asem be na hie asem be na aba mom so wan kasa wona na wo fa ase oba wade nyina wo so pani Owusu Bempah afedi wakasa mu o ono ahu se de eniyema ekọ no eniyema ya aginsemu eniyema ekobone eniyema ekochew sabi mpradu yasa mpadimfo se pani ntrafie ma se fiamfo na oka hu no oka mo mo hye nkom ma na Addo danko Akuffo Addo ba pa wane de se bibi ikoso na se enya wono no so na nyame nam kasa ye ono aso na Awurade be fa asa kasa na ni bisa se nsembe na osofani Owusu Bempah ka o se Ghana fo anya ne dai no mo ka tirem se na se bo nsu hu ahi osofani Owusu Bempah se afedi Akuffo Addo adan na chi akere na nyankopon in fact minyabo na mitie osofani Owusu Bempah sabo I think so for the first time I met you papa yen masem since so call remand baaye on share dan kasa biem na ono an kasa wo hu se ne ekọ no ano oden because when the shame comes in and Addo danko Akuffo Addo beye omampani a shebe obegidin best president in Africa at ono atras mo se na Addo danko Akuffo Addo ye best president in Africa so I was so babonte oba kasa then seven of pani Owusu Bempah de tudwa yam kwada entie ni nsem ni bi Ghana tie be yie ni Ghana ni me be koyie ni hey okay prophet I you say yes Nyankopon on Friday bonema but Akuffo say na Addo amemu no said how be braba and the ahochere come afei akromfo motofo ate agum ewo manyimu na me bisa se Nyankopon so na muso and I would say yidie bae ya no na Addo timbenya akonwen na wo sha na chese na anyone na oso oba and wo bae and na say ono an oso oba na emum niema bi and I wo hunu so so we share Bible one we will say na me the cassette someone say when I went to so Emma so in the president na so be president no eni man quickly as we na me the cassette someone so I went to go and eni man yo how did eni man yo that's a strong area so thing I feel the ontie na me e be patterns on there I feel the someone grab a cancer when you know on the side if you want someone grab you so it is that and you might have not someone that won't pay my soul. I make a success someone some more won't pay my soul. But the soul at your chance, so I ask one thing. I want to be Musa, my penny and a good water. I commanded to tell one, it may be you know. Command assistant. On Jimmy, I make a tell you. Okay. On one of the head, your and I'm not so woman to be a trouble with it. Or man of kind was happening. It would to solar in the same thing. It took me to somewhere. Somebody in America such as one went to soul. When we are maybe a soul would be soon. But so better than Kunyanason. I feel you tell me no. Someone can act that well, I'm not calling me. I feel you're soft and holy. Jamaica's will be very different. I feel you tell me. So practice come and training back. I mean, I'm and we have some material in the food. With the amount oh, if you just grab that train, which are coming, the winds are men who take it 3 good years. It is not perfect cleaning against someone. Just taking one time, I'm going to give money my own. David, you should put them in. Oh, you make a say, David, you when you went to the number of my way. Et tout le monde sait et il m'a bien fait. Et puis il y a mis un tout ça et il m'a dit comment il y a mis petit billet un chose qui faut que c'est à souhaiter la vie de la tout bah ça c'est un diplôme dans le domaine pas non dans le domaine pas et il y a mis il y a pas ça et pas ça vous devez bien vous profiter OK Ania na pourquoi non il y a mis beaucoup pas non et les seniors là quoi c'est que la bonne and just sign the air force and you know, 77 at all. The first 4 years, someone can hear my
kama kakra after the na bibia ya ro ama se de kana ko ai that is a bibli koso that is a fam that you know na the prophet where dey tie me kakra wo sha ade enti na ekoso amana na ado on pese obetia obi e ase bia ko fo twa wo hia oh yes bia wo tie nyame ni ti okay because come not in the band no ya kakra na that is an impression and then you ma koso but say no me no in continue ade bibia sia bibia si ba tanya obetimi akoso that is a na for riverside boundary for so no issue okay just obetimi assign after no man go find here if he say enye tuli okay because na na kufa na mi no ya papa na mi no anya me ma bi dia you say me good that and yes say we are men no to the ni problem dia okay enti say me ba to prophet enti o man ho kwa bie mu on enti na ne ma nkoso na na o man ho kwa enti afuti obie enti na ne ma nkoso abi mo bie bi to say o senka em kai bokos oh no aside because amamu na kata bia si amamu enyame se media ana ni ma tiye te se nyame se ni ma ni ma tiye te age di ni pro nyame do wo na oti e yo nyame tumi ni di kumai anu tina e bi di eche mo mu ye se ko fia ma woni wo ye ye papa John Drawa ni mama intenti papa de ka se bi o ka se abako le jo ye do so ye bia but spiritually no and I won't soon be important. Incident in your wedding. We are kind of after the Musa Papa, the previous not to suit you in your master. So, in the midst of the tower here, Mammy. So, that's regular conjunction. I get time and your master on the ending. Now, young show, you will be no more question. Here with your meal. I mean, you can do Samia. Your practice. Oh, boss, we are happy. Any issue? I send a kite down winter one. Mammy, so I'm counting. Oh, baby, I know you're making him up. And okay. Okay, prophet, young show you call 11. Yantis okay, be found 11. Abusuafo we ne nsɛm of Penny Owusu Bempah na sɛ prophet Dr. Isaac Owusu Bempah or the tuja. Me chaos of Penny baby wo a wo team na ɔhwɛ me na awie and I say ɛna no awie. Da bia na hu me kasa paso pan ma no dwa na ngoma so nye na numo de ne mom ne yie mu ntia. Ye nyina ye tie nsɛm of Penny Owusu Bempah e de tuja na sɛbe wo a wo tie onya akola me a me discuss issue we wo ha na asɛm ya address issue no. Menya kwada na osofani Owusu Bempah nyase mani sano ena no pawie but yenka say me hu anase me hu woni musa ase wonu ne ho se Nyankopon efan so hyem konfa na Addo Akuffo Addo ho na osan ye campaign man na Addo Akuffo Addo anase MPP government. In the first place, me can't some we have to be a wood team and or me. So when you answer for the wood team and I about you, but I would team ya. Men need soft will be a two Ghana has a make up to Obama MPP and NASA NDC. Because O claim we said we didn't have any Kasa. Because I see we didn't have so Kasa. It been in your net, Aquaba, and net. Also, Penny Owusu Bempah down. I feel the odds say. Na Addo Akuffo Addo adani na tia tere wurade eno ne nam so ama niema esa niema etia ye nyina ya tene kasa wakan wakasa bebre. But I am saying this today and some house of Penny Owusu Bempah kan nyina metumi aka ni play say sebi won waka ho na Akuffo Addo afeli oka ho ena na Addo Akuffo Addo afeli Ghana fo it mo na ne ho Emma yet said ye afraid you honor ne kwama Ghana no ono na awurade yi atrane na afraid wo ka no kre atra wodi di nanim ye campaign Akuffo Addo
Unam so odi asofo obi atem or kuti asofo obi or kasati asofo obi the year 2020 election because of Akuffo Addo nti ye nyina ye nim sabi enkofo ku omwo Ghana hanom a sofo Owusu Bempah share da no omo kontokwa di bi atem kasati binom wone ne nkwala so pa binom wo Ghana hanom ene de wada ne ho beka se sabi mpredi asa na Addo dan kwa Akuffo Addo ayete se so wada ne tia tia Nyankopon a me ka di play we nye play fa eya low eya no kre eya low obwa na Addo dan kwa Akuffo Addo betena so in first 4 years e wutaye no obi ahu se Ghana senke tie obi ahu se na Addo dan kwa Akuffo Addo obi ani mfie wanim osua nwoma en wababra but a bad year your friend say amamuo ho a wonim de e wa amamuo ho ene wonim hye e wa amamuo ho but sabi yenya asofo bi osofo selifo amakote Ghana ha prophet Nigerians mo te Ghana ha osofo Owusu Bempah ka hu bi a lot of asofo yete Ghana ha sabi ne ye piepia papa ye piepia no obeye ni ye o obeye ni ye o obeye ni ye o and na ye de Ghana ko IMF Katre nyame na wonam so prophesy ye about Akuffo Addo say only Ghana free IMF ni ebre yes munim no kure but mun kan kure because of land cruises free duty mo the cars ba mo be ni free sika mo be nya free MPP ni andisi fo honti mo sole ya modern atro na show ma dream na mo dada nsole man adwen montu abama omo na Addo de Ghana kwa IMF enye news eja Bempah emefa so nsem emfa mewura wi shemu emetrase mfa na so kan say ena so ye say so is a so na Addo is na Addo so ni mistake na Addo mistake ensunsu ye dem kanu kreatere wo mo I don't get it. I don't understand. I am not agree with you at all because we can omo deceive Ghana ma ene Ghana na Addo de Ghana ko IMF no eja Bempah ka hu bi first 4 years ni entwangu ye na obey gina platform so what sorry them na Addo will be the best president in Africa and then Addo are the best president in Africa. So what are you talking about? In the time when Nyankopon wo ye bibia tro no anse on ye bebe tira na anse on ye besi atire and Ghana look at the way ya break ye suffer uye nyansani na mso wutie me obadwemba na wutie mi a enkodi osofo Owusu Bempah echi eni sofo bia ti so koto aba ma MPP na se NDC last minute on beba be catro say nipa no asoden ena wo ye but na enya asoden eja Bempah asema wo kan sabe ani hwa yefa eja Bempah asema wo kan ani hwa yefa Ghana sofo sori ya dwene hunam musini sunsumu ye nimra nya dade edi sufre wurade twa wurade anim ya kwankyere bompaye enti ya sori free ya dem ye fire Bible no a because of so omasua ba bi ye di twatro ye di diatro ni to bagina sori dem a no akotu ene osofo Owusu Bempah say na Addo aya asoden all because of say the entia wo kasa asem no woni Agradaa nya issue na Addo anyusu ni face afan ko defend no na Addo ahu so osofo Owusu Bempah wa je nim guase ni insist form etu makwan mane nche biem entine de na Addo aya asoden which type of asoden are you talking about which asoden are you talking about yes na Addo atena so first year second year third year fourth year wanya soden yes afedi na Addo aya soden wanya soden or the Ghana ko IMF anoni yepe because most of when I'm go Ghana I'm kind of correct stomach pastors stomach prophets muti Ghana mama Ghana ya ding or my mo ya ding
O my na sink because mu nyina mo nka no kre mo ne ahemfo ne politicians won na aka abom mo sori ade mo bedi enti mo sori a mo hye nkom ko ba bia sika wo mo hye nkom mo ye celebrities mo hye nkom mo ye stars mo hye nkom ma hiafo mo sori a mo yafuru na mo dwene ho and mama Ghana chese be bia left and right be bia ya tari be bia ya den and obi de oka offer phone so friend na odi watem one you very careful na no adofo nyina be sa be watamfo because of ahotire ohia ne community mesi munyai mu yefun na mu di etina fe mu nka na kre mo sori a asofo ni adifo mo te Ghana mo ma awurade abregu nyame abregu nyame nsa sifom de munim ye politics yan command people ni yan command DC and mo chemu mu yenu ebi side yan people ebi side yan DC anko ye no be gina say na na do dan ko Akuffo de Ghana ko IMF in so what now who praise John Mahama I Kofi Adman when he interview no the way we see kasa na hu so ni sunsumu asem papa time wana sabe wo so funda kan de no ni sunsumu asem ho ya nyan kwala o that is the reason why I me ni money nsi am so hu ahi o yeyen o kasa tia yen mu amunnim ni totally sa de na mo yen ya tro ni nkontompo kro no na da na mo de se Ghana fo adwemu and we have a lot of church members ye jimi ya no ya dwenti ye be follow mo churches mo. This time the enyas of some because we are false prophets. We are fake. Me knew what in Yadwa. As a Mosali Amono, ya wumu free here, bush yamun, my brand, my benyabi. My brand, my benyabi. Into Mutimunsa, bon community friend, you did the Musolamuna Muchicasa, Cassia or Ghana. Say, most of will be a mabon tema case, hey, and na do dan Akuffo Addo aye bone, and hey, say what done in a church they would have what done in a nim not say would have in energy. Na nim and what done. Katra winyan kupona was shan command Akuffo Addo betna, Kunyano son say, na do a friend say, a Ghana ko IMF, what done in a tin to know, unkun in anything a year, when you influence on anything a year. Near Musa, yes, your God is working. Mu use my dream. Mind games in Kwan, I'm sorry, I'm only a born or Ghana animal. I drink a seer. Not me say, I am one say, Minimbian tea, I am Solomon, Minim, the I am a diomo, and to almost were Jewish for your Solomon. I don't know the reason why. Yes. Tell my mamma can't quench out. A Bempah. Now, the first 4 years will be trying me who say, on your dear. So I tell Mamma come. So I done the church today. Only Agradaa nya some one me support to look to mu be 1 week no. Afraid you done the church today. Na do tenase hu said there be. If you wo mo ho, tis wo mamo ben no a. Bo be na nima guas because already won na nima guas dada. Amemu na obu no so. Amemu no say no adane no. Open West president in Ghana and another than Akuffo Addo. Or Mampania, what Bobosia power, your pencil, Sabi Predia, and want to be a new scanner for any other and another than Akuffo Addo. Yemlemono, because I must of one I was saying come and they would have say, Yat Ghana Hanamana Dina somewhat, with Jaina me home to a fed, you know, to my MPP, and that Dina somewhat in incessant Buson who scour Ghana. Sabi Predia, Yuna Sasia, Nestu, and any formula you and so no claims who start and Quaya. Government, blame yourself. Blame yourself. Don't blame any government in Ghana because you people, you are fake. You people, you are all fake. Munni no kure me wurade. Mo ka hu na wurade ya brand mo ya mo fata se mo ye sheda chimo to on a deep one am shen command na dan ko Akuffo Addo afa de mo dam ho no ya chimo to ho no ni twamo tima ye twamo tima ye wia ne the tie ni petrol agum so nanke ya simu nyina because mo ye disappointed my Christianity mo ye disappointed my Christo. What are you talking about? And come say ye ko to show and come say enim nyansa ne nimudiya and come say ye yanchechira dwuma and come to sabe come say enim yantras ne yemprane awurade na de nam
To yourself when now freaking comes to Awurade so Awurade go animo ase. E di 1,000 years kra na Awurade be go animo ase. E di 1,000 years to Awurade be man nsa so. E di 1,000 years to Awurade be mu so twatro. Yes. And I Bempah sorry say na na Addo Dankwa Akuffo Addo adane na tia kire Awurade. Odane na kire wa hen. Wadane na tise wakodwan ne wakoto na so wagi gayism atum wo Ghana. Lesbianism wadi atum. E di adwuma na oyeye. Amamu no hu so onyam de e na modada no. Asofo ne adifo. Yate Ghana House of Self from akon. An na me hwe soro na me hu se MPP flag na nam wiem sa na eye osoro abofo we yaso ha we yaso ha we yaso ha we yaso ha. Sa na ho kire na na wo musom de nam soro ho. E na de mo dam ho abeka se na na Addo de Ghana ko IMF. Inte Awurade nsafiri no so. Bonsam nsa na free yeso enye Awurade. Bonsam nsa na free yeso enye Awurade. Ghana difu amona tofu akotwifu awudifu akodintumu atafuri twebo difu mo sole mo miye hu mpaye wo Ghana ha mo di nyansa ne atwen na mo de nam Ghana ha na wo tete Ghana fo mo sai Ghana mo ni politicians wona ye baako. Yes. Many politicians want higher baako. Bempah, please keep quiet and be your corner hole. Okrefi so kwede mo ba hunya nto wumye please. Tra okona ho no mo na Ghana fo mfomani ya mesi so. Ye obebi ye Ghana fo de Ghana fo akwa na ode o makono. Na sabi impredias asem be nesi search jamasi. Nipa on the starting ni to abai anapon what saw them no bedi abeben. What story them na Akuffo Addo badi abeben. Now we share the bo say the whole Ghana want to be the best president in Africa. And then why you best president? Then okoda na tichire Awurade. Ejisa me bisa no. Then okoda na tichire Awurade. Ne pan wo butire Awurade ne pan en wo butire Awurade nye na oti na chi no wadan. Sabe ne brama na wo tichire Awurade nye na chi no wadan. Mo ya sum ntoye nyina mo ya trofo nka no kre. Munya nyame adifo papa ye no mo te Ghana ha no mo ya amambofo mo ya da pafo de saifo munya ni papa awase asosom so wo mai we se mu me su ye nipa na wutie mi a men konkonko disofo bi ati nkoto aba man MPP na sa MDC. Use your attention, let the brain work. Don't go there say me ko disofo we ati me ko disofo we ati. One kasa onim say first 4 years na Addo try no ne time ba she be na Addo ansha yen yati Ghana ha no NDC for time ye kum JB Dankwa na Addo ba ye sebe ono ankasa ni party member wo ye mra she be dwani mu a JB Dankwa wu ye so mo pu omani gu so ye see ye investigation kira ena ne akofa bi ase da betum no mo de blue ye ni so amoma hu se ye hu se do mo ye bibi na so sebe mpra biasa kata nhye ne pro ye dream die corrupt ni na Addo abamu ne wo but wo be ka say obeye best president ye man 4 years nka ho ye 4 years na ma no 4 more to Nana to do more ye dey no 4 more for Nana to do more ye dey no. So what's your problem? Ma 8 years ni mra na wonyame wo bibia wo beka enye bere we se mu na wo beka say na Awurade se na dey be create confusion which e dey atro no e dey kuntumpo sem ni e dey atro sem ni e dey atro sem no mo twa on the Bible a deceive public mo the Bible a deceive family mo the Bible a deceive church members, church elders, church programmability, church so ni nyina mo da so the Bible dia tro dia tra boni mu na adom ne no so se ne tro sam ne kan no Bempah allowed Addo Dankwa Akuffo Addo to chop Ghana money and go because I want woman abasa. Allow them to chop Ghana money and go. And mama ya want to say the sabe wo beka no credit no credit say wo beka Ghana e be say ya say awie e be gu awie ye nya de Ghana ne ko IMF till next 2024 memfa say next 2024 Ghana ye nya hoto biem mu nyina makamano atum ade yempa enkwayi na so mamuamu amano
Adie asay etia ebu suma mumu amano because of the minister kwa kudi bema minister kwa brade bema asesere na mo sori amunim na Ewurade say ye ba ne atam blind envelope no ye kutu pafu no age na wo chene won sori ma asofo nkuma na mudi Ghana asofo ya bramo atodoso ntontompa ya mama kontompa dwam say ya de ode pua baba so mumma ya so munyen Mr. Momana Nado, onion home. Olumai Boogie, onion home. Mr. Tietjamai, onion home. Mr. Chopable, onion penny for moon chopable. Yes. Allow them to chop the Ghana money. Allow them to chop the money. Chop the money. Because one I'm up there. The Kaiser and Sabi, and I saw about 40 BMNE, you be a menino. Enemy who say angel na kwa diki na fi woso ne nsem wa diki na onfan konkoma elephant no wa diki na fi woso ne nsem onfan konkoma lion. This fake life is too much, and it's about time we need to condemn Ghana. It's about time we need to condemn Ghana bogus pastors. Yes. Now when you say na Addo beba ni sika won mo beche di. Na sika won so ni di. Wa ko first one ye second one ye third one na ye yama no. I don't know say fifth one fourth one pa. And na ye yama no. Yes. First one ye second one ye third one ye to buy wo betenika. Na Addo yan call him say Minister of Finance. On one casani ni na wakotam na timi ni na wakotam na biso no papa the man is a thief, the man is corrupt, the man is chopping Ghana money but on person be na free ho or tenika nyina wo che Ghana mu o chemu mienu no wafafa because of fam na mo dia trolling kontompa abo no ena de na Addo adane na nya atra Ewurade onane na chi wadane ne to na atra Ewurade ne to ena wadane atra Ewurade mo sori a atranko a dress of one atredi for ye na mte Ghana ha nkontompa fo asofo a de mu hu ye ena mo de manu bui mo de ka eno ne ye bre ya ye kumu eno ne ye bre ya ye wo mu te nya Bempah mesra wadabro ma eni die mu bu mu asema and 7 hours start ya okika kan jai because this time we see politics side ye betwa ye behwe nya fi ani nya dini ani nya to aba o mekan say say Nyankopon se faade ne ma NDC nye nkodi wachi nkoto aba ma NDC na anya ye wasa dan ho ba be ka kire se na mahama kra no na moja akeka ne nsa ho na yantie na Ewurade se nam so na ne buafuo na obae wansere bode fate wa me ya mo ne su wa me ya nyesunsum ne yama na nyame asa dan ye tia kire yen ya bremu Mr. Nyame se ya bremu osofu nyame se ya bremu nyame nka hwe nyame wonimu asofo amotwetwe sekan boaboa dom wano kokokon kwase antokwa kokko agimi ntokwa mamokode da fiase mesi nyame onka hwe onimu nka hwe momo yasomuni yen mubetu nsole manefo mamakopɛ dwuma ya ma ebre no so ate wo Ghana ha no bo sori a ene nyame ne he o ka asem no omi yehu ba bia nyame tren o ka asem no nyame no ba bia o frɛ fa phone de frɛ wa fa the telephone number ma ye no so yam frɛ ni bi ye bre be see ye bre mo fa phone number ma ye Nyankopɔn ha this time wa wunim na be yi uti se we osofo Owusu Bempah selfo ma akona gezi hwan uye sofo na uye bishop kwekwe obeba be se Ewurade se monto aba ma NDC na monto aba ma MPP bi to Nyankopɔn de we be tie twetwa mani so social media no so tie amaya asem ma ne egum ho adwonso de nso egum ho mo be num ho ye be timatama ma mu so ye timatam because mo ya trofo kontompofo nyame wonim mo nyame wo yihia mo ba bi ada nyame wo mfrɛ mo mudi agro nsema mo betie ne nsema e be ka kire mo no ensema e be ka kire mo no wana mo ka se nyame ne sabe woye bafan ho
anase osabe mo anam ka se nyam watena na dwen so enu anyame yi kire osakatre Akuffo Addo ena oka ya anya yi otena onyim kyame ohu ahidi meka na ye no kore ise nyankopon enkofo ahu se mo ya atrofo nti nyankopon onye hwenkyerem me se nyankopon onye nkyerem ohu ahi na me nka nkyere nation no na bebam sa pepepe me ni odifo awurade ayi me mo boa na me nka hwe na me nka hwe wa me ese na nyame no ofiri he na kwakasa he nyame no ojina bako na kasa na so ojina Accra na kasa he ana ojina Kumasi ana ojina Goso ana ojina Tepa ana ojina Sahwi na kasa he mumye hu ba bia nyame no ojina ye kasa he mukodi mo nkwase ya betie nkoso so nkwase ya da ye na mo sori a na nyame se who is nyame se me se enkonko disofo bi achi enkoto aba ma MPP na SNDC but use watching aduma patriaka na Addo the first 4 years ni hu so wa bon or your best president on deserve and also o share nkom obaji abeben and I share nkom obeda wase and I share nkom and MPP fo sika no anya bi ani ti afedi nyame ada na chi na Addo gidu hu na diga na fo sika no dan wati kire wurade koso na dan wati kire wurade wate dan wati kire no odo opakra dan to kire no nyina eta wati osofo bia intimidate wo Ghana adam say ya ta wati ebra ye wo me nya sofo sama awurade si o ebra ye wo me ye yema ye nti nankopon wase wa boyen se ni suman so ni seso o de ye panyina ma ye pe ne ye nye sabe mpira dia sese etwada ho na kodi turumu awurade won suman so kodi turumu because we nyansafo no nim ne ye nti e no bo twede wo ho ana nyame se ebe kwatatu so we nye dampale ne baaye eno hwe papa ya tani ekura ye din woni enkutia nkofo kutia na sofo woni adifo yi ko ye kutia papa yi anka disi ya nkomhye anka be bank ye ntumi nyina no ene so ate ene ni nyina ato atwa munye ye awurade si na adofo nyame wonimo ni apambia nyankopon no onim sam ya de boneyefo nyame no onim sam mu ye wudifo a monsam fatakora sam ko na hwenwa nim nyame no sabe se boatoma guti se poto bonsam tugu boatoma pete mu ye receivers and deceivers mu di mu yefu na hyankom obia pese wo hyankom MPP wo kasa na ban na abaso hwe me se fa nyankopon telephone number ma me na me frɛ mi san se eja oso hu ahi Adawro ma jabe mpe ka asem bi etesen oso hu ahi etise me na mkatre no na Addo danko Akuffo Addo wadan le to atere Ghana fo enti no menim ne biem te na mo bre na ba bi san se awurade etu part se na Addo danko Akuffo Addo untimi nkuni ma ya na untimi mpam ne ma ye untimi mo no resign akonwa no because what Ghana ko IMF se ye nya adwuma anya se ye ho ate ya ho tere na aba ye so se come de nkwala akunafo nya aduane ni apemfo nya aduane ni nya kanya aduane ni ayarefo nya aduane ni wadawro ma kana na Addo nka before se 4 years because obi won power awurade yes okasi ye jimi wo ana okasi ye moa yes mo be kasa ye awurade Ghana fo ebi adwen wo fom ti ye bagi adi ana mo so ye nyame se awurade se nyame se awurade se be se awurade onka hwe nyame onka bibia. God didn't say anything to you, anybody. Yes, Omaye yetimu asabi mpreduasa ena na awurade baaye ena awurade say mode Adam ni Eve kodi aduaba saa ntete ye na mode awura yemu a bepem na ye kasai because mo etere Ghana fo osofo Owusu Bempah person shift ko MP NDC or person shift ko NDC. That is the reason why it will hear NDC for support, but it will never work. Also, for Owusu Bempah want to shift to NDC
so opeso kasa na 10 year with deep president Mahama ne super wasoma no Mahama sufundaka 4 ni nyina ejanan na egugumo na de sebe won sufundaka anti afedi yema de sufundaka wo cha ejanan wo mecha ejanan maye enye nkwada wo se Awurade se wadan na ti wagitumi na fina na do nsemo a ene sebe won famle wo hu ahi on famle mi wo hu na so mi dibi ye yiye mi wo nyansa ne nim de yetimi di ade ma ne yiye tumi dibi ye yiye mi dibi ye yiye enyan kwada we osofo na mu hu na respect wo metra social media no so make kansamfo ne mfrani ma asem bia ntere Ghana fo because Ghana fo say ye ni abre papa ye ni abre pa ye wakono enti metra social media no so na Awurade ye say na Awurade kan say ai baby enti Ghana e ko isabe mpredase ye da so kanya me say adwumi fo ne nkwase afo ne be so nyame se so na nyame hu ahia mete yi sansamfo ne sankwase asem na Awurade se na nyame kan se na nyame se no it's not in my time. Nyame se nyame ka de e nyame kan nyame no kan sai odu nwa kwa akobo omo na omusika no manwia ma obi enu ma wia no mo nkwa na edia be condemn mo wo sa side say MPP fo mu tiri mo den mudidi amoma ebi ni ne ya bre ne ne mesam na me so hyen koma mo matemeka se na nyame se na adai Ghana fo asofo obi no nkuruma ne pawo fo asofo carpenter fo asofo mason fo asofo sabe galamse fo asofo kaya yo fo asofo te Ghana na ya desebu ya gen sa dai why they are disturbing our peace and I'm on se fu aboy den don't some cars and my packet si fi muntimi ntofu o Tirade nanado adana tiate nyame untofu e untimi nto Ghana mko isa begu Ghana ha difo ne asofo akromfo muntua duty no na mu say bete fuo ne be kwa ma one Ghana wakwa kodu 100 Ghana cedi na wona wo so de wo ye Danka Williams kwa Ghana han mo ska no ye da wo betofu o sa de ka no so ya momo onkola ni ntopi balu ma na tenam mo ntwiw yes mutofi balu ma na tenam na mo ntwiw because it's about time Ghana fu and be do 100 Ghana cedi be shock ubia at Ghana near ma say na near man ko ni adwene ho me yanye ne ho say na Awurade say nyame nyi hwenso nyame nyi hwense mo Yakopon onyi hwenso osofo bi o Ghana ha na nadu mu wies kan mo ama mu bi ani mo mfa ne sa na ye mo mfa ne sa mumfani sa di ensuo ye ne sa na wi anso beye ensuo no eye no sa na wi anso beye ya Ghana sabe mprebia sampanimfo nim nyansa na mpanimfo nim nyansa nkaba wo mia betena sabe interchange ayaye eso Ghana card so won faso se interchange ayaye Ghana card so won faso se no mojeje bosi awon se Ghana card am rekọ ye and no big that any Ghana card won timi nko bank yes uni Ghana card won timi nyare Ghana card me bisa wo eye de nyanso faso be pa nye benya na wo we ni niam osofo Owusu Bempah wo se obo atire kan okura se MPP government so madani wo matie tire Awurade wo ho na nyet sabe obeka na nado dan ko Akuffo no nkwa de bu man na to anhu pan mu bi ase na nado sabe mprebia sa de mpanimfo ne di dream e bokro no de hye no ni na hu e metie na be condemn president now because of me condemn president because of one na nam no so my ministers ni wia ye edi e wo boy abro eni ategana nkola nya aduane ni nipa de dabonten ayarefo de dabonten hospital sabe mpam beda skromu nya bi ya sole de yenim ni yatune ye yafuru ho ya sole de yenim ni se yanwene ye yafuru ho ya sole ye yanwene de bedi ho yes hey nukra meka no nukra meka tene mo no
already Nana they were disappointed Ghana, were failing Ghana, yet is castle and so come the Nina Yaduma. Nana do not prove what the Ghana for so on with Nima Memo train and open be near Dikeke. Open be a dear Bessan Bapen Munyam Keke. Because Nana the ministers and MPs, a lot of ministers, or deserve Crescent appoint to a more joining so more MPs and as ministers, or Mabum bong for Unqua. To Moyan condemn. Nyamesi, Intia Becania Messi, Namisia Quakusida Bay. There be a Nyamesa, the Sebi, we are see Koyegusuka Nyamesi. I am very authentic, disappointed in you people. Hey, Bempah, my Ghana for me a woo. Na bra ye woman nya Nyamesi the we are Ghana for ni ya breno. So be ye na awurade se monkoto aba mama hama. Eja bitu nyame o hata koi. Adapa ni atani ya Ghana for be di wo no. Yes. So be ye na Nyamesi monkoto aba ma NDC. Obi ani wachi nkoto aba ma NDC. Obi no be wakoto aba ma NDC. No pin koto aba MPP ni hu se ni yese ko bompa ya okuko mu ho ko na nu nyame ni nkodum nkita ho okuko mu ho this time enya public some more platform e betem say platform ye wakase esen mo ye kase di ati esen mo ye be kanta mo video so mo be yesa mo video bia bia ye be kanta because mo na mo deceive Ghana fo no mo di awurade se mo di awurade se ene awurade yes ti nyame wote sura no aka ne nsago ne bo me ka tse nyame wo sore no wote che aduane ama Africa fo a okọ South Africa okọ Benin okọ Togo no okọ Nigeria edu Ghana fo so a gbehu no tuko wiem no atwane. Yes, unkonko per kole ni kala wole bi na munya nyame se no munkona mkopa kwele ni bini abetie ni bi munkopa ni na dua na dwa makoyi so se munkwase adaye no me se de wo ye sofo wote Ghana ha wo so wonde wo ye bema na wonde woni mu pa abo wonde wotimi sisa metos wotimi gada metos ni din ne hu hi osante na kontam se de wo so ye bema no matras me ye awurade se Montimi kind of plenty politicians who are most of them boom and yaguni maso. Most of MPP Michelle come and this bar, many posts were by mu, let me as some and call up national CID, national security, BNI, Nyan wedding Cassia, some a trust them and more some say Yahumo software Yahumo. Question a drama for software, two for software, shower for software. All here to Mukassi, I'm sorry, I'm in rough from Metamaki and Cassia. Come, I'm got tram, come, Maya, when you're young. Mamma, my ass for some of the same BMO. It's a crying nan Alaba. Sabi Sabin previous or Pam Boko in nation prophet Crana was sham come or no come on sham come who said the econo, and yet was start to condemn we and yet. What trade them why and high come on what ma a fair mobabes and I Akuffo the sell man, young sell man, you bet woman, I sell man, you bet woman years ago. On said and one cost one in the chi, Akuffo the Pecrana, gayism and lesbianism, on you too. On you too. Aye, yate. Young couple done the church Akuffo, and I'm a Akuffo so, while Jake skied every elephant in some or so in some. Ana mahama so da susu fundaka na na se yasoye no fundaka fo na no woso ana brigugum no yasoye na na ibisa question yasoye no yansoye ne de ne wodi bedi enye yi wa bra bonte na beka se mahama afi de fundaka ne yasoye no ise won ton bri biem enye sa de Ghana fo ye beto aba makua donko me na ka kire mo ye beto aba makua donko ye bet so de na mo frefrem say ye program na mo frefrem say yes, you are going to vote for Kwaronko to become a president.
the next 2024 year be beto aba mekua donko se mahama da susu bini no na sebe na Addo dan Akuffo Addo boni nti wada na tia ma atre awurade nti se nyame ade ki na fi osono ne nsam de ne beto aba mekua donko ti kwahye kom mekua donko mun hyen kom mekua donko adamaya na mu bruntonturam aya na agro ne wo mani so aya na mani so ne brimo ana mo sabe se munu wi ana se jot na ya apetesene la kana ya sofo ni bia ya mononom she mama me se awurade se bia me na hu ahime my madri se nipa me campaign ama na Kennedy Japan wana bo Kennedy Japan na me campaign ama no omoto aba na se we nya de ba bia me dim vote be ko na me de ko me ama sem platform na me dia ba bia me ye campaign dia ko na ye de ko enya afi na mo be ye awurade se na me wa wo ye ayi na wo ye friend say wo ye kandini wo manwokuo mu na ma sofo bia ba be se awurade se bi donya me wa ba be ye campaign awurade be free so ba ye campaign na ma me say wa wonnim na abakọ sofo bi ye ko homompa ye maye wonya kwantre maye na sofo no ebe ye na gbetre kokoti e na awurade kina me so ka say me say wa beba woni ufiefo beba be ye campaign. I am going to campaign for Honorable Kennedy Japan. Yes, I am going to campaign for Honorable Kennedy Japan. Me already me throw me challenge the amano. I am going to campaign for Honorable Kennedy Japan. And that yes, I in play as Yakoda hen. Afraid here, Akuffo Addo. Ewurade Nyankopon. Me say some MPP for one say some Kennedy Japan no monto manoa. Me ye ni ba bia de vote beko. Ate ma osofo mi me say na monkoto abama mahama, monkoto abama Akuffo Addo. Monkoto abama wi. Nya no abetre say monkoto abama ma omia. Anase ye monkoto abama alanchematen. What you say? We ye kan osofo Owusu Bempah say na Addo dan Akuffo Addo ne MPP fo ya so odi nti Nyankopon abofo aba ba diki na firi osono kokroko ne nsem no mo monkonkonko pe de tem fan kon man so wonye fanto aduane ni obesa dan no ba ka kire Ghana fo se awurade asa adane ade no awurade be na da bia na de da na tse ontimi nye stable a on concentrating focus wo de wo ye ho a na o kase wo kira na o kase ade kira na o kase ye nya mo dan Chichimantanfo asofo be gu aman be bo aman ko gu ankura ko gu ankrafo asofo we tete Ghana ne ye disturb ye peace ne ye disturb ye peace ne ye higher than sa mo ma yaso munyu yen mo ma yaso munyu yen ye bre mo ma yaso munyu yen ye bre mo asofo bi empia bonte ma yesa ene Akuffo Addo se ye mpesa ankwase asem ne tie Nyankopon se ye mpesa ntwam wasem njimi sam ne mfrani ma asem aponkosem mfumu sam ne mfuyi sam ne tie biem. Yes, me matrase ena maye me site me site ena me hu se Honorable Kennedy Japan se to abane ma no a obetumi aboa Ghana fo ntia ne why say ne ye nhwe ne nyina ye nka ye hu ye campaign ma papa no mine no. Yes, ye campaign fa mo ano e me madwe nya me ka hwe me madwe because mine no me ye president mpo sabi ye ni mo wa de boa Ghana fo akomapa awo wode ma Ghana fo ahofama wo wode ma Ghana fo osu ahia fo osu ma wo mo omo ye ntumi nkasa okasa ma wo mo ti why se ye hwe ne ye moa no no mama ye president. Yes, ana mkasi ye di agora na ye nim de ye ya na mo kasi ye di agora na ye nim de ye ya na Mr. Honorable Kennedy Japan on as an independent, we are going to vote for him to become a president. Yes.
because omo be president no omo ba omo se we yaba ya bra na papa be jeska omo boa enye no kure omo de omo adwin no omo nyansa na eba enye no kure fuiche enye no kure ba wana bo Kennedy de obi enso a business takum in Ghana wa babra sha this time yemfa hiani yemfa de ma hiani bi asabe sai omo bra wu awo yeseresefo ankasa be sabe mprebia so ofe so akonya toye nka keke saponom so omde ma no ebi so na onya de hye ho ma no da sumura so ofe so fo se keke saponom pe unu hwan kona koka de obekan and nessa be sabe asumenya akonya si ye the whole West Africa nipa wo he Newmont gold sikasem so gold so na otumfo de akonya ne ma no ya brani ehiafo medi yeso ehiafo medi yeso mo ba o man no ye tesika so na enso come de na enso mo na ye receivers and deceivers bogus leaders. We are not a case. We are not a case. And yen kosu nyimi first fool is a fool, second fool is a fool, third fool is not a fool. Listen to me carefully. Obey is better. Wise is enough, and obey is better than sacrifice. First fool is a fool, second fool is a fool, but third fool is not a fool. The munyai said the oba bayena, yanko posi, yanko pojahena kind. Ujahena kind, that beer yanko poma a different story, the beer yanko poma a different story, the beer where the casa of what Yami or Beccasat or Chobaco Beluku Casatiano, Adiatia, no call your friends say Jesus are for Casatiano, Adiatia, no corner gaze or no Casatiano, Adiatia no costly for Macono Casatiano, Yanko Ponadino, I am not meaning Senadrin Yaparetu, Senadina Podamu, Senadina Jimmy, Senadina Topahu. Eh! Yame Bako Solia, confusion Yame. Mini said your boss room was Rono. Minim se nyame paana sabe impredias wo wasuru musuru hono sha umiye nyina nto aba no ma hona wo kanere Japan so obugine tumu nko ase ombra mejina de ya beto aba ne de ama eno de yeso obi beka se nyame se be dia tum because one need nyame pe aside honorable Kennedy Japan yen trust mo obi mfo na dwuma me bitie ena nyame se nyankopon won ka hwe unko pe koko hwe so obi nkote na munyi ya sansan fon no unko pe koko bi nkonkote. We need Ghanaians people who understand business to be our leader. Not always school. And that's why you have profakesi. You have the profakesi in the boomay. You have the profakesi in the boomay. I rather yanko po isham no nyamo kese me din na no se bonsu hu he de wi a me bo asie fu no I think say me bo afu ye pa me bo afu ye pa ya sori ya Ghana emu nipa kom ye nyaduma nye ene uko school kura no abaye mobo uko school kura no abaye mobo John pastors John Bule pastors. Already yanko po isham no nyamo kase. Yesu ya adma enye kase de besa tena se. Yo so ye be man makasa won sa betena kire be keka nkwase asem na mfura ni masem. Some de mo nkwase afo anyansafo kasa ejimifo mbesi akire be nkwase am tokwa. We are here and we live to see and we shall see. Makramo. Bye bye.